Salibonani babukeli labalaleli, siyajabula ukuhlangana lani esifundweni sesithupha sakule ikhota yesithathu ka-2025 lapho esihlangana khona sithola isihloko esithi sona okudlula elwandle olubomvu. Okhulumayo nguCrayton Gatsheni, ngizanxusa engilabo lapha kubana balibingelele njalo baziveze ukuthi bangobani. Salibonani lonke indawana ngendawo, mina engikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani bathandekayo, siyathaba njalo ukuhlangana kulesi sifundo olamukelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Babukeli labalaleli, sithanda ukulibingelela ngegama likaJesu. Okhuluma lani nguClinus Maphosa. Sathatha leli thuba ukubana sibe lo mthandazo, asikhulekeni. Baba ingcwele okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ukusinikela inye ithuba njalo ukubana sithathishe sona lesi sifundo esikukhulekela ngomoya ingcwele ukubana siphathise nxa siza kusaba sona lesi sifundo. Ekupheleni kwento zonke ukufunda zona lezi sifundo, umthandazo wethu ukuthi amabizo ethu alotshwe encwadini yokuphila. Lokhu umthandazo wethu ukukholwa egameni elihle likaJesu esilibonga manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Siyabonga babukeli labalaleli okuhlangana njalo kwesinye isifundo esimangalisayo. Injongo yezifundo lezi ikubana zisincedise ukulungela okuza kukaJesu kwesibili. Singakaqhubekeli phambili, sizafunda indinyana yokwaziwa ngekhanda evela ku-Exodus sahluko ngesika 14 ivesi ngelika 13 lo 14. Likhumbula isihloko saleli viki sithi sona okudlula elwandle olubomvu. Osibalelayo uza kusibalela indinyana yokwaziwa ngekhanda. Exodus 14 verse 13 lo 14. uMose waphendula abantu wathi, lingesabi, manini isibindi, lizabona ukuthi uJehova uzalikhulula njani lamuhla. AmaGibhithe eliwabonayo lamuhla kalisoze liphinde liwabone njalo. uJehova uzalilwela, lina manini lithule. Siyabonga. Singakaphenduki njalo kundinyane yokwaziwa ngekhanda, sixhumanisa lesihloko. Sizacela uMrs Mhlanga asitshele ukuthi ngamafitshane iviki eliphelileyo besifunda ngani, ukwenzela ukuthi sixhumanise isifundo seviki eliphelileyo lalesi sifundo saleli viki. Siyabonga mfundisi. Iviki eliphelileyo kusifundo sethu besikhangela uNkulunkulu senza isimanga elizweni leGibhithe ngokuzibonakalisa kukade uFaro esomisa inhliziyo esala ukuthobela intando kaNkulunkulu. Sibona kuvela uhlupho lokugcina olwesi-10 olokufa kwama-firstborn wonke ama-Egyptians, awabantu lezinyamazana. And kuyiyo yodwa indlela uNkulunkulu aseyimakile ukuthi uFaro kungenzakala khonokho uzavuma intando kaNkulunkulu abeseyenza. Ngize ngacabanga Gatsheni ukuthi i-10th plague, uhlupho lwechumi lolu lwaba yimpendulo yombuzo kaFaro. Yakhumbula mfundisi Khumalo sifundo sika Exodus ukuthi wabuza uMoses yafika okokuqala wathi ungubani uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi esefelwe epalace firstborn esizwe imkhosi indawana yonke wahle wayizuza impendulo ukuthi lo nguye engangingamazi. Right, so sibona laphana wahle wavuka. Imbali ithi wahle wasukuma ngalobo busuku ukufa sokungenile waya kuMoses eGoshen. Wamtshela ukuthi Moses phumani, thathani into zenu liphume ngoba singafa siphela. So isifundo sanamuhla sikhangela lapho uIsrayeli sesehambweni oludlula ke elwandle lubomvu, uNkulunkulu ejonga futhi ukudemonstrate amandla akhe angakalinganiswe lamandla omuntu phansi ukuthi yena unguNkulunkulu. So yikho kusiletha kusifundo sethu namuhla esokuquma phakathi kolwandle olubomvu. Siyabonga kakhulu Mrs Mhlanga. Sesifike olwandle olubomvu lapho Israyeli adlula khona. Indinyana yokwaziwa ngekhanda sikhangela sixhumanisa lesihloko sitholani mfundisi Khumalo?
sithola okuthathekisayo lapha ngoba njobana sifundile isifundo sa last week esikhuluma ngokuthi uFaro wavuma ngalowo busuku wathi phumani linjani ihambe. So nxa sesifika kundinyana la sesithola uMoses amazwi lawo wakhuluma ngenxa yani uMoses wakhuluma ngenxa yokuthi basebekhala abantwana bakwaIsrayeli sebebona futhi impi kaFaro sinjani sibalandela futhi. So yikho esikuthola lapho ngoba uNkulunkulu wakhetha ukuthi khona bahambe ngalindlela ezabadlulisa ngapi elwandle olubomvu. So yikho basebekhangelane lalolu lwandle phambili ulwandle lwaluphambi kwabo emaceleni kuzintaba emuva impi kaFaro again ilandela. Yikho sesithola lawa mazwi. Mina kulolu thwe umfundisi nxa elandisa olubuya kimi umbuzo obuya kimi ukuthi kungani uNkulunkulu wakhetha ukuba qumisa kuleyo ndlela ebakhiphela izweni lobuqili. Ngicabanga ukuthi maybe singaxoxa ngakho. Alright, Mr. Mhlanga, i-point ka Mr. Mhlanga ngakade sikhangele laphana abantwana bakwaIsrayeli umlimo babe ngela zikhali ezokuthi baqume eFilistia ngoba ukukholwa kwabo kwakukuncane lo mlimo ngenxa yokuthi babekhonza izithombe eEgypt. So kwakunzima kibo ukuthi kathesi uNkulunkulu babe ngakamtrust babengelala ithemba kakhulu ngomlimo. So babe lokukholwa okuncane. Yikho kwayenza ukuthi umlimo wagcina sithi ngcono bahambe via ulwandle olubomvu because bangaya eFilistia abanazikhali. So bona vele besesaba bazahamba njani olwandle olubomvu. Siyabo. So kuyangiphendula ukuthi kuthi ukuthi uNkulunkulu kulesifundo thile ayefuna ukuthi asifundise uIsrael. Engakamamukelisi ilizwe lesithembiso. Kwakumele abe akahlale kuClassroom afunde ezinye izifundo. Bamethembe. So uNkulunkulu wayefuna ukubuilda ukuziveza number 1. Abese build ukukholwa okumiyo. Okwenkambo. Okwenkambo ukuthi bambone live eperforma empilweni zabo. Ngoba ngakhala vele indaba yeRed Sea madoda imbali yonke eka-Israyeli uNkulunkulu uvele wavela ukuthi kakho omunye uNkulunkulu. Yes. So umfundisi wethinta laphana ngiyabonga ukuthi uIsrael useku-desperate situation. Yazi akusela ngenye indlela emuva kulempi phakathi phambi kwabo kulamanzi endleleni. Emaceleni kuthiwa kwakulezi ntaba. So uIsrael usesekhoneni. Yikho kusifikisa ku-memory text. So uIsrael usesekhoneni. Ngicabanga ukuthi lapho uvalele ungani usekhejini. Kodwa mehla mhlophe ikheji leyo ungani phezulu ivulekile. Ingani phezulu ivulekile. So iveza ukuthi uNkulunkulu yedwa iphezulu yodwa okwakumele yehlisa ideliverance. Yiyo uNkulunkulu yedwa owayelusizo nguye yedwa wayengenelisa ukukhipha uIsrayeli ekhoneni ayisephakathi kwalo. Mina indinyana le iyangiqinisa ekutheni uMoses wathi khona lingesabi. Ukuthi kwesinye isikhathi empilweni uyakufike emumeni ukhangele eceleni ukhangele phambili ukhangele emuva ubone ungani vele impilo isiphelele khona lapho akusavuma ukuthi uye phambili. Inika i-encouragement yokuthi hayi ungesabi ngoba uNkulunkulu is still in control. Ngoba nxa ukhangele ngelihlo lomuntu umumo lwana wawu impossible. Kwakungeke kuvume vele ukuthi bangaphunyuka kanjani. Kodwa ngokukaNkulunkulu baphunyuka. Siyabonga kakhulu mfundisi. Singakaqhubekeli phambili singabe sitholeni okunye mhlawumbe ku-introduction khona lapho esifundweni singakakhangela isigaba esilandelayo esithi sona hambani liyekhonza uNkulunkulu osibalelayo abesivulela Exodus chapter 12 verse 31 sisiya kuverse ngelika 36. Kuyini okunye mhlawumbe singabe sikutholile sikhangele ku-introduction Elder Maphosa? Okunye mfundisi esitholayo lapha sebethintile izikhulumi ukuthi abantwana bakwaIsrayeli babengeke bazikhulula ngamandla abo. So kwakudingakala ukuthi uThixo kube nguye obakhululayo. Lakithi namhlanje kudingakala isiphambano ukuthi size sikhululeke ngoba nxa siqhathanisa lesihloko sithi through the Red Sea sesikhangela ukuthi ngegazi likaJesu lathi santhola kunjani ukuthethelelwa sathola ukukhululwa.
yikho nje engikutholile lapha. Siyabonga sizabalela ivesi bese siqhubekela phambili. Siyabonga. Exodus 12 ivesi ngu-31 ithi ebusuku uFaro wabiza uMose lo-Aaron wathi, hambani sukani ebantwini bami lina lama-Israyeli, hambani liyekhonza uJehova njengokucela kwenu, thathani imihlambi yenu njengokutsho kwenu lihambe, njalo ake lingibusise. AmaGibhithe akhuthaza ukuthi baphangise baphume elizweni, bathi engxenye singafa sonke. Ngakho abantu bathatha inhlama yabo yesinkwa ingakafakwa imvubelo, bayithwale emahlombe ngemikolo yokuvubela igoqelwe ngamalembu. Ama-Israyeli enza lokho uMose abayala khona, bacela kumaGibhithe izinto ezenziwe ngesiliva langegolide kanye lezigqoko. uJehova wenza amaGibhithe aba lomusa, abapha ingqi lokho abakucelayo. Ngakho bawathintitha du amaGibhithe ngezimpahla zawo. Uhambo lwama-Israyeli lwasukela eRamasesi baqonda eSukhothi. Kwakulamadoda ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo ngaphandle kwabesifazane labantwana. Abanye abantu nje abaningi bahamba labo kanye lemihlambi eminingi yezifuyo, izimvu lezinkomo. Inhlama abaphuma layo eGibhithe bapheka ngayo isinkwa esingela mvubelo. Inhlama leyo yayingela mvubelo ngokuba basuka eGibhithe sebexotshwa, abazabe besaba lesikhathi sokuzilungiselela umphako. Siyabonga. Isigaba lesi esesifundo bathandekayo sigxile kakhulu kuvesi ngelika 32. uFaro lapha kukhanya sengazathi uyavuma, uthi hambani. Abe sekhuluma enye into engajwayelekanga. Uthi lingibusise lami. Sitholeni khona lapho abe sifunda isifundo. Uthi hambani lingibusise. uFaro yena lona kade sala, inhlupho zibuya zilandelana esala ukuthi bahambe, kodwa khathesi abe sesithena hambani. Ekuhambeni kwenu lingibusise. Siphumelane la. Ngizathinta enye iphathi. Nanzelela lapha uFaro nxa esithi hambani, uyesaba ukuthi izehlakalo zonke zasenzakele. Abantwana bakwaIsrayeli kuye kwasokufe amazibulo, sokube lokubhidlizwa okukhulu. So uFaro uyesaba ukuthi kuMose uthi utshelwa nguMose ukuthi hambanini. Engikutholayo kakhulu ukuthi uyavumela ukuthi bahambe ngenxa yokubana babesesaba ukuthi bazakufa baphele nya. Siyabonga. Omnye utholeni. So nxa ngimzwa kahle lapha uMaphosa uthi yena kavumi ngoba inhliziyo yakhe iyavuma. Kodwa umumo osukhona ngenxa yoswazi lukaNkulunkulu yiyo omfuqayo. Angazi Mrs. Mhlanga. Mina okunye ngutho ekumangalisayo vele isicelo sakhe sokuthi lingibusise. Sike sathinta ezifundweni ezidlulileyo ukuthi uFaro waye representative yezithixo. So amandla okubusisa aye kuye. Aye kuye. Kodwa nxa esithi lingibusise, uMaphosa usethintile, ufuqwa yibuhlungu. Ufuqwa ngumumo asephakathi kwawo. Ngoba ivesi esiyifundileyo uthe kuvesi ngu-33 engxenye singafa sonke lapha siphele. So yibuhlungu lokho. Number 1 engikuzisayo ukuthi wani vele egatsheni uthintile kazange aphenduke. Hayi, sizabona phambili ukuthi vele lokhu kakubuyi enhlizweni ephendukileyo. Number 2, wayevuma ukuthi lapha senjayiwe home and away. Why accept defeat? Ukuthi mina yes, kodwa kasubmit. Kasonhliziyo edelayo ukuthi hayi uNkulunkulu kathatha indawo mina ngehle. Ngoba anti sivumelene ukuthi kuma plugs wonke ubelokhe sala. Ngoba umbuzo wakho uyikuthini? Ungubani uNkulunkulu? So khathesi inkulumo yakhe kayithi ukuthi uyavuma ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu. Sizabona kusiya phambili. Bese ngizibuza mina gatsheni ukuthi kukangaki ungane suphendukile. Anti kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyavuma inhlupho zisehlele kwenzela ukuthi akukhulume lathi simuzwe.
kungani semphendukile into zingana zisahambi ngenxa impilo yami kungani semphendukile bathi kungadlula uhlupho mbuyele empilweni endala and so kulento engiyifundileyo ukuthi kulokuphenduka and kulokuphenduka kuvuma i-true repentance ikuvuma ukuthi yami intando ife uNkulunkulu kayithatha indawo lokubuyela kuNkulunkulu ngenhliziyo yonke kakulandaba kumbe emphakathi komlilo kumbe ngiphandle uyayibona indaba khangela indaba kaAkhan ngifuna ke sikhangele engxenye uAkhan lo Judas Iscariot uAkhan ngesikhathi kunikwa ithuba lokuthi hayi lingathathi vele ama-Babylonish garments anti yena wathatha konke kwakuthiwa ungathathwa wakufihla ngaphansi kwetende i-searching yonke kudinga isono ngoba u-Israyeli senqotshwa lapha sidinga into eyiyo elethi i-defeat la wazithulela kakukhumbulanga ukuthi ahlaphenduka ukuthi hayi but into leyi engiyenzileyo kayirayi but uzayebanjwa anti-tribe by tribe family by family individual wabebanjwa akhona esebanjiwe khona sevuma so uyarepenta yini and yikho esikuthola futhi ku-Iscariot uJudas wavuma ukuthi senithengisa igazi elingela cala ngoba ebona i-consequence liyakubona esikutsho so i-true repentance bazalwane kumbe babukele kayibuyi ayimelanga i-repentance ifuqwe yibuhlungu engilapho kumele ukuthi ibuye enhliziyweni evumayo ukuthi yona kayiselutho oyilutho nguNkulunkulu so singafuqwa yibuhlungu ungani ngokomumo nalo then kungadlula ubuhlungu ngibuyele empilweni yami yokuhlamukela uNkulunkulu and the best example esiyithola yomuntu oye true repentance nguDavid khangela ukuthi uDavid umumo uyavuma vele akakabisela lesikho but uhlahlabela ingoma umthandazo lwana okuPsalms 51 uthi uNkulunkulu vele mina and uyakuzwa nxa eqalisa uthi isono lesingathula so but amathambo amhoma wavuma ukuthi sasimudla ngaphakathi so nxa ephenduka into isenhlizweni ukuthi hayi ngimonela uNkulunkulu so yi-true repentance uNkulunkulu akhangelela ukuthi umuntu lo muntu adlule kiyo yiyo yamukelekayo. Siyabonga mfundisi. Siyabonga mbona ngani useyicacadile laphana umama laphana ukuthi isono kumele sisibalekele hathi ngoba usesabi consequence njengokuthi engcenye wesabe mhlawumbe sithi ukufeba ngenxa ukuthi uyesaba ukuthi khona kuzaba lemkhuhlane ozayithatha ngithi hayi kufanele ukuthi isono sinjani sisibalekele ngenxa ukuthi siyisono whether ungaba lo mkhuhlane kumbe ungaba njani kodwa kumele ubalekele isono ngoba siyini siyisono uthe ekhuluma ngasemphongo ucabanga nje ukuthi kambe indlela esikhonza ngayo uNkulunkulu simkhonza sibili ngenxa ukuthi siyamthanda ngenhliziyo yonke kumbe simkhonza mhlawumbe engcenye sesaba kumbe ukuthi hayi uNkulunkulu uthe nxa singamkhethanga uzasichisa igehena ngiyakhumbula omnye umfundisi wakwathi khona nxa uNkulunkulu engenza ngiyakwazi ukuthi sizokwenzakala kodwa nxa engakwenza ukuthi amemeze ethi hayi akusela gehena bantu abami akuselo zachiswa akusela lisele ngazenzelela ukufunayo futhi kumbe ethi hayi akusela zulu no heaven kodwa ngizabuya mina ngizolibona khona lapho lapho likhona just imagine ukuthi singaqhubeka yini simthanda uNkulunkulu ngokuthi unguNkulunkulu wethu lokuthi uyazi nxa ukhuluma ngakho mina yake mbona even lathi ekuhlalisaneni lekukhonzeni uyawunazelela ukuthi isono lesesimacansi ngiyenelisa ukuphila phakathi kwaso ezilongo kungelabo ufakazi vele kumbe ukuthi umuntu sezithwele kumbe sokuthi nxa umuntu sezithwele sengani khona mvuma ngirepent hayi but all this time bemphile esonweni ngingcolile ngenxa ukuthi kakuvezakalanga lutho ngilokhe ngikugubuze so uNkulunkulu befisa ukuthi isono sisidle vele ngaphakathi sifunde ngendaba yokudla ilizwi ngama-bitter herbs last week ukuthi inhliziyo edatshulwa yisono iyo yodwa ezamukelwa uNkulunkulu esizwayo ukuthi uJesu simbethela kanjani nxa siphila phakathi kwesono
uyayibona so ayikhona ukuthi nxa umuntu sebanjiwe seyikho esithi hayi ngonile so yeah. Siyabonga Mrs Mhlanga. Silungele ukungena esigabeni esilandelayo. Ngilombuzo engiuchiyayo kithi babukeli labalaleli. Bathintile ngendaba yokuphenduka okuqotho kweqiniso. Ngiyazibuza njengomchumayeli ukuthi lapha enchumayela khona abantu bephakamisa izandla Elder Maphosa ukuthi bamkhetha uJesu. Babephendukile kumbe babethuswe intshumayelo yami. Lokho ngiyakuchiya ukuthi kwesinye isikhathi zikhona intshumayelo ezethisela abantu. Abantu bese bebhaphathizwa kodwa bengaphendukanga Mrs Mhlanga. Yeah. Next week asababona. Ngenxa yokuphenduka okunjengokaFaro lokho ngoba siyambone selandela ibandla lakwaIsrayeli yena ethe khona hambani. All right. Kuthiwa khona ukunikela amazibulo. Sizakhangela ivesi leyi Exodus chapter 13 yindeke amavesi lawo 1 to verse 16 sizabala amalutshwane ke lapha Mrs Mhlanga mhlawumbe sibambe u1 to izakutsho ukuthi sime ngapi ukwenzela ukuthi sihlenge isikhathi sethu. Okay. Exodus 13 verse 1 uJehova wathi kuMose iyahlukanisela kimi wonke amazibulo esilisa konke okuzalwa kuqala okuvula isizalo phakathi kwama-Israyeli kungokwami loba ngumuntu longabe yisifuyo. Ngakho uMose wasesithi ebantwini lugcineni lube lusuku lwesikhumbuzo lolu ilanga elaphuma ngalo eGibhithe liphuma elizweni lobugqili ngokuba uJehova walikhupha khona ngamandla amakhulu. Lingadli lutho olulemvubelo. Lamuhla ngenyanga ka-Abhibhi liyasoka. Kuza kuthi uJehova angalifikisa elizweni lamaKhenani, lamaHayithi, lama-Amori, lamaHivi, lamaJebusi, ilizwe afunga kubokhokho benu ukuthi uza kulinika lona, ilizwe eligeleza uchago lezinyosi. Kufanele liwugcine umkhosi lo kuyonale inyanga. Verse 11. Verse 11. Nxa uJehova eselingenisile elizweni lamaKhenani walinika lona njengokuthembisa kwakhe kini lakubokhokho benu, kumele lahlukanisele uJehova konke okuzalwa kuqala yizo zonke izizalo, wonke amazibulo esilisa ezifuyweni zenu ngakaJehova. Right. Verse 13. Yes. Lizahlenga izibulo likamabhemu lezinyane, kodwa uma lingalihlenganga laphuleni intamo, lihlenge njalo wonke amadodana enu angamazibulo. Siya ku verse 16. Verse 16. Siqhubeke sisiya ku verse 16. Okay. Yeah. Nxa indodana yakho ikubuza ngesikhathi esizayo isithi kutshoni lokhu, ubokuthi kuyo uJehova wasikhupha eGibhithe ngesandla sakhe esilamandla amakhulu, wasikhupha elizweni lobugqili. Kwathi uFaro eqholoza esala ukusiyekela sihambe, uJehova wabulala wonke amazibulo eGibhithe awabantu lawezinyamazana. Yikho nje nginikela kuJehova izibulo lesilisa elezizalo zonke, ngiphinde ngihlenge wonke amadodana ami angamazibulo. Lokhu kuza kuba njengophawu esandleni sakho lesibonelo ebunzini lakho ukuthi uJehova wakukhipha eGibhithe ngesandla sakhe esilamandla amakhulu. Siyabonga sitholeni ke lapha nxa sifika kulesi isigaba kukhulunywa ngamazibulo lokunikelwa kwawo kuNkulunkulu. Sifundo bani esiphumela so lapha? Siyabonga mfundisi, kulezifundo mhlawumbe ezingaba mbili mbe zibe ntathu ngizathinta nje esisodwa laphana. Nxa sikukhangela lapha kufakiwe lapha nesizathu sokuthi into leyi yokuthi ekugcineni umlimi ukuthi banikele ama firstborn amazibulo abo. Yeah. Ngendlela yokuthi khona ke uNkulunkulu abakhumbuze lokho abenzela khona ngaphi eGibhithe, ngoba ngomusa wakhe uNkulunkulu wanjani wabahlenga bona amazibulo ako-Israyeli. Yet on the other hand amazibulo akaFaro kuze kuyefika ezinyamazaneni babulawa ngenxa yokuthi khona babenjani
babengagcobanga igazi emgubazini njengoba sifundile kusifundo esinjani esidlulileyo. Kodwa laba ababelandele intando kaNkuluNkulu bagcoba igazi emgubazini ngomusa kaNkuluNkulu banjani baphepha kabazange banjani. So khona lokho ke ukuthi banikele amazibulo abo kwakuza kwenza ukuthi bakhumbule ukuthi kakubanga ngamandla abo ukuze bakhulule kwaba ngamandla kabani kaNkuluNkulu. Okunye ngikuthola lapha mfundisi ukuthi umhlaba lokugcwala kwawo kungokaNkuluNkulu. So abantwana baka-Israyeli kwakumele banikele ngokuNkuluNkulu konke kwakungokwakhe. Siyabonga kakhulu Mrs Mhlanga. Siyabonga, bengifuna ukuthi ngingezelele kuloko. Yes. Ukuthi nxa kuyikuthi ama-first born asinda ngenxa yegazi elalisemgubazini. Last week besithintile ukuthi indaba yephasika lokuhlengwa kuka-Israyeli ngale kungumfuziselo wokuhlengwa komhlaba ngoJesu. Ungafunda uColossians chapter 1 mana ngiyifundela ivesi ngu-14 ithi ikhuluma ngendodana mana sikhangele ithi ngoba uvesi 13:14 ngoba wasihlenga embusweni wobumnyama wasiletha embusweni wendodana yakhe ayithandayo okukuyo ukuhlengwa kwethu ukuthethelelwa kwezono. So iveza ukuthi ngoJesu kuphela ngegazi kuphela yilo lodwa elisisindisayo elikaJesu sisusiwe ekufeni ngoba thina ngenxa yesono sifanele ukufa vele kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi ngoJesu sizuze ukuthethelelwa kwezono lokusindiswa. So umuntu uhlengwe ngegazi. Okunye kodwa engufundileyo futhi lapha mfundisi ukuthi bekumele uIsrayeli ngokwenza leyo mhlatshelo kuyindlela yokuveza ukukholwa kwabo. Yayibona ukukholwa kwabo ungafunda uJames ngo2 uvesi ngo7 ukhuluma ukuthi ukukholwa okungela msebenzi kufile. Singaba ngabantu athi siyakholwa ngemsebenzi but bekumele ukuthi ama actions zethu aveze ukuthi ilizwi likaNkuluNkulu siyalikholwa. Ngoba uIsrayeli lapha nxa elinikela ama-first born abantu abahlenga engqondweni yakho uIsrayeli uyavuma ukuthi uNkulunkulu nguye umsindisi. So yikho kufanele lathi ngeaction yethu nxa umaphosi ukhulumile uNkulunkulu vele umnikazi womhlaba lokugcwala kwawo but kunenge esikugodlela uNkulunkulu. So ukukholwa kwethu lezenzo zethu kuyaphikisana ngoba nxa sisithi siyamazi nguye umsindisi nguye umnikazi wento yonke esilakho sikuphathela umniki phela bekufanele ukuthi ngabe konke ilizwi likaNkulunkulu siyamthatha njalo sikubisele kuNkulunkulu. So uIsrayeli uvezile la ngokunanzelela yona leyi ordinance ngokulandelela ona lo umlayo ukuthi bona uNkulunkulu bayamvuma ukuthi nguye umbusi womhlaba lakho konke okukho. Siyabonga mfundisi lokugcizelela. Siyabonga uthinta ke kuverse 16 lapha. Alright. Ukuthi khona ke lokho kuyaba isibonakaliso ngapi esandleni kanye nasebunzini. Sokungikhumbuza kuSambulo kumbisi kuSambulo chapter 14 verse 9 omubi laye kuthiwa khona uza inscribe idoctrine yakhe ukuthi abantu bamukele ebunzini nasesandleni. Yikho ingilosi lena athi kungabi khona ozakwamukela ini uphawu lwesilo noma ebunzini kumbe ngaphi esandleni. So kuthi ukuthi konkana kuyaveza ukukholwa okumele kuvele ngemisebenzi. So nxa ke siwamukele lokho okuphambana lentando kaNkuluNkulu so ngamamazi uyabukukholwa ukuthi ku right ubususenza ngaleyo ndlela. So ngamamazi uyabuphikisana leBhayibheli direct. Siyabonga mfundisi, siyabonga kakhulu. Ngithemba siyabusiseka babukeli labalaleli. Sifika kwesinye isigaba salesi sifundo esikhuluma ngokuchapha ulwandle olubomvu. Khona lapho siku Exodus isahluko ngesika 13 kusukisela ku verse 17 sisiyafika ku chapter 14 verse lika 12. Ngeke sibale wonke la amavesi kodwa ke sizafunda uverse 17 ka chapter 13 sisehlalayo ngizakuthi ukuthi sime ngapi khona lapha ku Exodus chapter 13 verse 17. uFaro sevumela abantu ukuthi bahambe
uNkulunkulu kabakhokhelanga ngendlela edabula elizweni lamaFilisti loba yona yayiquma. Yingoba uNkulunkulu wathi nxa behlangana lempi mhlawumbe bangethuka babuyele eGibhite. Yikho uNkulunkulu wababhodisa abantu wabaholela ngendlela yenkangala eya elwandle olubomvu. Abako-Israyeli baphuma eGibhite behlomele impi. uMose wawathwala amathambo kaJosefa ngoba uJosefa wayenze isifungo lamadodana ka-Israyeli wathi, ngempela uNkulunkulu uzalikhulula. Lapho-ke libowathwala amathambo ami lisuke lawo kule indawo. Sebesukile eSukhothi bayamisa e-Ethani, indawo egudlene lenkangala. Emini uJehova wahamba phambi kwabo ngensika yeyezi ebahola endleleni yabo. Kwathi ebusuku wabahola ngensika yomlilo ukubakhanyisela ukuze bahambe emini lebusuku. Insika yeyezi emini loba insika yomlilo ebusuku kakuzange kusuke endaweni yakho phambi kwabantu. uJehova, chapter 14 verse 1. Yes. uJehova wathi kuMose, tshela abako-Israyeli ukuthi babuyele emuva bayomisa ePihahirothi phakathi kwemigidoli lolwandle. Kabamise eceleni kolwandle malungana leBhali Zefoni. uFaro uzacabanga ukuthi abako-Israyeli bayantula nje elizweni besangene ngoba besavalwe yinkangala. Njalo ngizayenza ibe lukhuni inhliziyo kaFaro abeselandela exotshana labo. Kodwa ngizazizuzela udumo ngoFaro kanye lempi yakhe yonke lamaGibhithe. Kanye lempi yakhe yonke. LamaGibhithe azakwazi ukuthi mina nginguJehova. Ngakho abako-Israyeli bazakwenza lokho. Siyabonga. Nasi indaba ekhuluma ngalokho okwayenzakala olwandle olubomvu. Kuyathathekisa ke ukuthi uNkulunkulu ebona ukuthi kulolwandle phambili iyezi lithatha idirection yokuqonda olwandle. Abantu bebona ukuthi akulandlela. Siphumelane la. Sibala lesi sahluko kusona lesi isigaba esokuchapha ulwandle olubomvu. Okunye engikutholayo kungithathekisayo ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babe yi-team yayi-organized. uNkulunkulu wavuma ukuthi babe organized lanxa babechapha ulwandle olubomvu. Umlimi wavumela ukuthi babe organized. Lanxa sebehamba sithole laphana sokuthiwe ku-13 uvesi ngu-18 oka-13 chapter 13. Ethinta ngokuthi uNkulunkulu wababhodisa ngendlela yasenkangala sike sakuthinta. Esenzela ukuthi bona babengahlomanga lanxa babehlomile kodwa babengelawo amandla ukuthi lanxa becrossa bayesesaba. Yikho indiyana yekhanda ethena qinani manini isibindi linganjani lingesabi. Babesesaba uNkulunkulu babengakamthembi okugxile. So ngokunye ngikutholayo lapha nomfundisi. Siyabonga. Abanye sitholeni. Omunye umhlabeleli wahlabela ngokuthi uNkulunkulu uyayazi indlela ngitsho nasenkangala. So nginanzelela ukuthi kwakuyindlela kaNkulunkulu yokuthi ababhodise. Bengahambi ngendlela enjani eshota. Mhlawumbe uNkulunkulu wayesafisa njebana ekuletha lapha nokamaphosa ukuthi khona badepende bafunda ukudependa kuye uNkulunkulu bangazethembi. Bakwazi ukuthi konke kusesandleni sikabani sikaNkulunkulu. Kule verse ethintiweyo kade ngifuna ukukhomenta khona phana ukuthi uNkulunkulu wathina ngizayenza ibe lukhuni inhliziyo kaFaro ngoba kwesikhathi omunye sengabuza ukuthi uNkulunkulu wayevele emile uFaro. Kodwa kuyaveza ukuthi ke uNkulunkulu wavumela stubbornness kaFaro. Ukuthi njengoba yayivelisa khona uNkulunkulu wavumela ukuthi ikhule ngamandla njengoba wayevele esala. Kuyafana nxa ufunda ku 1 Samuel chapter 16 nxa ubuyele emva ngale kukhulunywa ngoSaul ukuzothiwa umoya omubi ovele enkosini. So amavesi onalana kwesikhathi nxa ungabala so ngacabanga ukuthi uNkulunkulu ukuthi uba lengxenye yina uNkulunkulu yasusa iprotection yakhe. Angasusa iprotection yakhe
then wena so vulnerable to umoya omubi uSatan. So uFaro lapha wayengasazenzi. Yeah, uSatan he was now in control because okuvela sengani uNkulunkulu nguyowenza ethi inhliziyo yakhe ibe lukhuni kanti ayisikho. Yeah, so yikho lapha nesithe sizabona phambili ukuthi kaphendukanga. Lanxa esithi phumanini lihambe. Wesaba izehlakalo eziselizweni lakhe. Kodwa siyibona kahle kahle iphuma khona apha inhliziyo yakhe ukuthi yayivele injani. uFaro wayengamamukeli uNkulunkulu njengoNkulunkulu. So kuthiwa uNkulunkulu enhlizweni yakhe wasesithi ngcono sibalande amaGibhithe. So okunye ngikutholileyo lapha mina ukuthi indaba yamathambo kaJosefa kule ndoda yangena eEgypt ithunjiwe ithengisiwe yafile isithembiso sokuthi uNkulunkulu ngiyamazi angakhuluma ilizwi uyaligcwalisa. Akulandaba ukuthi lithatha iminyaka emingaki. Isikhathi uIsrael ayesesihlale eEgypt it was over 400 years andi. Kodwa uJoseph sibalale kaJosefa leli sithembiso esasiphiwe wasitshelwa nguyise uJacob ukuthi uNkulunkulu vele umise lokho sasisithi isikhathi. But uJoseph ngokukholwa walaya ukuthi amathamba akhe asuswe ayezweni lesithembiso. Ikukholwa okukhulu khona lo kanti right ngicela ukubala uverse 11 bese ngikhomenta ngayo. Uverse 11 kuthiwa abantu bakhala bathi kuMose, kambe yikuthi kwakungela mangcwaba yini eGibhithe uze usilethe lapha enkangala ukuba sizofela khona? Manje wenzeni ukusikhipha eGibhithe? Verse 12, asitshongo kuwe yini siseGibhithe ukuthi siyekele satsho sathi siyekele sikhonza amaGibhithe? Kwakuzakuba ngcono ukuthi ukukhonza amaGibhithe kulokufela enkangala. Right, i-narrative le indaba amavesi esiwafundayo athi iyezi lalibathungamele emini babelikhangile so behamba ebusuku babebona pillar of fire. Khonokho kwakusitsho ipresence kaNkulunkulu. Ngilombuzo ongadingi kodwa othi kanti lapha sebekhala ngoba anti sivumelene ukuthi i-situation isi-desperate. Sebekhala Moses lo ngabe sifelele bekuzabe ngcono ngoba la khangela ulwandle luphambi kwethu siyakufa kuphela. Emaceleni asingeke sibalekele. Emuva laba abantu kade sibangabe belolako lwesabe siyaphela anti. Umbuzo ongadingi impendulo engithi ngiyabuza ukuthi iyezi lalingaphi? Angikwazi kanti kwakuyisikhathi bani maybe alright kodwa i-token yobukhona bukaNkulunkulu yayikhona day and night. Either kusebusuku i-pillar of fire kumbe kusemini liyezi. Kodwa ubukhona bukaNkulunkulu babelabo bebukhangele ngamehlo. But still khangela ukukhala. Moses lo wenzeni? Mina ngibona ukungakholwa okwesabekayo. Angimsoli uIsrael wayizolo ngoba lami nginjalo. Ukuthi kukangaka sifike khona uNkulunkulu utshengisile vele uIsrael wayekwazi ukuthi nxa kusenzakala ulutho eEgypt thina si safe ngale Egypt kwenzakala nandi 10th plague uFaro sithi phumani bakwazi ingalo lamandla bakhululileyo kodwa beyiwitnesse yonke ipower kaNkulunkulu sebebhekane lohlupho sebekhala sebedangala sebesola kukangaki njengamaKristu esifika khona sikhohlwe izolo uNkulunkulu asithungamele ngayo wasikhipha emlonyeni wezilwane. Kodwa nxa sesibhekana lenye ingozi lamanye ama experiences siyesaba. Yikho ngicabanga ukuthi uMoses impendulo yakhe yokuqala yahlathi lingesabi ngoba ukwesaba yikho kuyingozi. Ngoba kuyi opposite yefaith. Ifaith ithi kumnyama kubomvu nyaphambili. Akulandaba ukuthi kunjani but isiphetho si right. But ukwesaba anje yabona ukuthi even uAdam esengelwe isono wahle wesaba wacatsha. So uNkulunkulu kasisize ekuhambeni kwethu. Uthe my ways indlela zami kayisizwe ezeni. Yikho enxevele ngengqondo yomuntu kwamele uthahla
qonise bayifika masinyana. But ngenxa yokuthi uNkulunkulu indlela yakhe wayekwazi ukuthi uIsrael usejwayele into zokukhonza izithombe kasela indlele kalasela nqondo yiwo ngoNkulunkulu weqiniso. Mana ngihambe la ilanga ngimfundise ukuthi ngingubani and uNkulunkulu wavuma. Mina ngiyakukholwa ukuthi kulezehlakalo empilweni uNkulunkulu avuma kahle ukuthi sidlule kizo. Straight places indlela ingaka so igcwele ameva endilamagodi but uNkulunkulu ethungamela ukuthi go forward. But uhlupho lwethu ensukwini zokuphela ungane sifuna inkambo elula. IsiKristu esisoft. I-stroll on the park. uJesu wahamba indlela echitha igazi, ethonta igazi. And thina esilandela ngemva kaJesu sizahamba ephakhi njani? Sifanele ukutrade the same blood stained path uJesu ayihambayo ngoba usesisethele example ukuthi indlela iyahambeka. So uIsrael bekumele ukuthi esefikelwa ndlela obomvu abe sekhuluma ukuthi uNkulunkulu kaIsrael wena osikhulula izolo ubonile amandla akho kuveza amandla akho. So ngiya ekukhuthazeni mina kuqala lani bangani bami lebandla lonke elizwa leli sisifundo ukuthi uNkulunkulu wayizolo kaguquki uthe I'm God and I change not angiguquki. So amandla izolo asikhululileyo yiwamandla esiwathembileyo ukubhekana lekusasa. So uElen G White besebhala istatement esisijwayele ukuthi besingesaba ukubhekana lalezi zinto eziphambi kwethu. Kuphela nxa singakhohlwa indlela uNkulunkulu asithungamele ngayo. So imbali sifundela sibheke ngokuthi uNkulunkulu uthe into le ake ligcinise engqondweni. Why? Ngoba singakhohlwa vele sizakwesaba sikusuke siphunyuke esandleni sikaNkulunkulu. But nxa insuku zonke sikhumbula ukuthi hayi thina sikhululwe so izolo uNkulunkulu uthembekile wahamba lathi so ikusasa la nxa ibila njani sizamelana layo. uElen White nxa ekhuluma kubhuku Patriarchs and Prophets uthi the path where God leads the way may pass through the desert or the sea but it is the safe path. Yes. So okuveza ukuthi indlela le kayilangozi yibukhona bukaNkulunkulu kasomanzi kasomlilo kasoni osebe sikhangelane lakho. So sokudinga ukuthi babukeli labalaleli singakhohlwa lokho uNkulunkulu asenzele khona. Kona lokho uNkulunkulu asenzele khona kuza sinika amandla okunqoba kokunye okulandelayo. Silohlupho lokukhohlwa Elder Maphosa. Thola umuntu setatazela kathi manje nxa sokunje umntwana nangu segula kathi manje uthini sekazi bani umama bakhuluma kakhulu kathi manje uthini. Singakhohlwa lokho uNkulunkulu asenzele khona kusithini Elder wami singakayi kwesinye isikhathi. Isikhulumi isikhathi esiningi ukuthi sebedlile basutha bakhohlwa. Isikhathi esiningi singadla sisuthe siyakhohlwa ukuthi inhlupho ziyabuya. So kwesinye isikhathi sigxila ehlutshweni kulokuthi sigxile ethembeni likaNkulunkulu. Abantwana bakaIsrael bakhohlwa ukuthi uThixo nguye obasusileyo eEgypt. Bagxila kakhulu kuhlupho instead ukuthi bagxile kumlimo onguye obakhiphe hayi siyabonga marching forward by faith aqhubekela phambili lapha ngokukholwa. Kuyahanjwa Exodus chapter 14 verse 13 sisiya ku verse 31. Mhlawumbe lapha ngenxa yokuhamba kwesikhathi sethu sizabe sikhangele emabhayibhelini ethu ngilokukholwa ukuthi sibalile siphumelane lapha badala. Mhlambe singafunda uverse 18. Usifunda uverse 18. Uzasinika kuhle ukuthi sithi. Alright. Chapter 14 verse 18. Ithi uMose waphendula abantu wathi lingesabi manini isibindi lizabona ukuthi uJehova uzalikhulula njani namuhla. AmaGibhithe eliwabonayo lamuhla kalisoze liphinde liwabone njalo. uJehova uzalilwela lina manini lithule. Verse 15. Verse 15. Ngakho uJehova wasesithi kuMose, kanti ukhalelani kimi na? Tshela abako-Israyeli baphume bahambe. Mfundisi. Iyathathekisa kakhulu ngoba ngilokuyibala kakhulu iverse le. Abantwana abako-Israyeli bayakhala lapha. I-situation sibili isegcekeni ukuthi lapha kuyafiwa la. Then uNkulunkulu athi kuMoses wena ukhalelani kimi? Tshela abantwana bakaIsrael baye phambili.
amanzi lokho ekhona kodwa uthi kabaye phambili uNkulunkulu lo yamangalisa. So uthe ekhuluma lapha uMrs Mhlanga senanzelela igravity yesono. Isono senza sibili ukuthi abantu bakhohlwe masinyane. So soon base bekhohliwe indlela uNkulunkulu anjani abathungamele ngayo, sebesithi abe kungcono sikhonza amagibhide masinya kangaka. So bensitsho ukuthi nzangeza kompana ukuthi indaba isono senza ukuthi sinjani yiso sizakwenza futhi nxa impi ilokhe ichisa ngamandla sokusiye kwensukwini zokucina abantu bamkhohlwe uNkulunkulu. So engikutholileyo ke lapha kuthiwe do not be afraid, lingesabi. So okuzenza kube lula ukuthi baye phambili yikukhipha ukwesaba. Okuthi ukuthi lathi ekuphileni kwethu izinhlupho zizaba khona phambi kwethu, okuzenza kube lula siqhubeke sibambelele kuNkulunkulu ukuthi singesabi, ngoba singavele sesabe sesilahlekelwe yini yikukholwa ngokuqala engikutholela lapha. So ukungesabi kuveza ukuqhubeka umethemba ubani uNkulunkulu. Mfundisi, indaba yokwesaba ikhumbula kahle nxa kubalwa ngabantu abangaphandle kwedolobho Mrs Mhlanga, uqanjwa labantu abayisabayo abesabayo amagwala. Ukwesaba le uthi ukuthi kwesinye isikhathi siyithatha lula, but kukhanya ukuthi ukwesaba lokho kufuqwa ukungakholwa, ukutshengisa ukuthi umuntu lo uNkulunkulu abala budlelwano. Yikho kudala ukwesaba. Abanye siphumelani sikhona lapha. Okunye ngikutholayo lapha uMose utshela ukuthi abaye phambili, abakhangele phambili bangakhangele emuva. So isifundo engisitholayo lapha ukuthi kwesinye isikhathi siyafikelwa ukwesaba. Nxa sisesaba uNkulunkulu kumele simethembe, ngoba i-situation ayiphakathi kwabantwana bakwaIsrayeli babesesaba. So isiqiniselo umndima ayebanika sona ukuthi konke yena wayezabanakekela. Mina ngicothi ngezele kuMaphosa. Alright. Nxa esethe lingesabi, i-next step uthi manini lithule. Ukutatazela kuba kunengi, ukuzama lokhu lalokhu khaya nxa sokwehlupho umntwana esegula like oyinikileyo, kumba ahlikihlelo lokhu, kumba hanjiswe laphana, kumba athini. uNkulunkulu uthe stand still, lina manini lithule lithi cwa. Ngoba ngicabanga ukuthi ungavela uqalisa ukuphithizela suthatha indawo kaNkulunkulu ngosufuna ukumuva izinto but izinto zingekho ezandleni zakho, and uNkulunkulu uyabumlila. Yi-trust manje le, i-faith enganyikinyezwayo eyokuthi anyakwazi uzakwenza ulutho. Nyake ngizwa amaKristu umuntu esesithi ayindenilele ngaphandle kwengubo. Ulela ngaphandle kwengubo njani nxa kuyikuthi uNkulunkulu indaba lesomtshelile? Ngoba bekumele ukuthi nxa into zonke sizisa kuNkulunkulu ngokuthandaza inhlupho zonke, bekumele ukuthi silale sibe lokuthula, sibe lentokozo ngoba simele wayelele. uAbraham esifunde ngaye ukuthi waye ubuso bakhe babuhlambulukile bulentokozo kule drought izifuyo zifile, but thina siyehluleka. Then number 3 abe sesithi lizabona ukukhulula kwenkosi. So Moses ukukhola kaMoses kwaku rock solid, kwaku immovable, akulandaba kakabona isign phela uMoses la, but uyakwazi ukuthi uThixo akakhuluma ulutho uyalo accomplish. Ikuthatha uThixo elizwini ende siyakudinga lokho ensukwini zokuphela. Thina phela siye saba sifuna ukuthi uNkulunkulu ahlavule sibone ukuthi hayi indlela ikhona, hayi ingekho indlela, go forward. Liyakubona. So abe sesithi lapha khonapho sathi lizabona. Umlobo wesifundo osivezela lapha ukuthi ukubona lokho yikuvuleka amehlo. So kukhaya ngani uIsrael lapha ngokukhala wayeselahlekelwe yikukholwa. So ukulahlekelwa yikukholwa, she was blinded now, wayesevalekile amehlo. So nxa lizabona, so uNkulunkulu wayedinga ukuthi amsiza avuleke. Yikho ubuzile lapha ukuthi kathi iphila iyezi lalingekho yini, lalikhona
but babengasaliboni ngenxa yokuthi sebevaliwe ikwesaba la ngokulahlekelwa yikukholwa. Siyabo futhi uNkulunkulu ekuhambeni kwethu uthe kasihambe awumela sihambe ngokubona. Phela amehlo la physical amabili lawo zelabona into kaNkulunkulu kakhulu. So uthi sifanele ukuhamba ngokukholwa. Yes, spiritual eyes. Nxa ama spiritual eyes wide open vele besingeke sesabe lutho. Then ipoint yokugcina laphana ithi uNkulunkulu uzalilwela. uNkulunkulu vele uthembisile ukuthi zwanini amaGibhite anditsho njalo uthela amaGibhite eliwabonayo aliphindi lwabona. So kwakumele ukuthi bakole kuphela ukuthi uNkulunkulu lo into le uzayenza ukuthi njani vele kasikwazi ngoba lathi uthi phepha njani kasinjani kasikwazi kodwa sithembe ibizo lakhe. Ngicela ukuthi into kokugcina lapha bese sixoxa uthi lapho kokugcina uNkulunkulu wathatha step by step ukuthi abakhulule kuthiwa from then on iyezi lengilosi kwahle kwasukuma kwayemuva ukuthi kuba protected from impi kaFaro. Then uMoses kwasothiwa Moses uphetheni wathi nduka sokuthiwa ka stretch over the sea and uNkulunkulu wa divide amanzi. So yikuma kuphela ubukela uNkulunkulu esemsebenzini loba uhlupho lunjani. So uNkulunkulu kasifundise asincedise ukuhamba laye simuzwe seduze simethembe ngoba kalambali yokwehluleka ukukhulula abantu abanye. Lisisimhlanga kuthi ukuthi kwesinye isikhathi phela mfundisi kuyathi kuyinkonzo yesithebe uze umuntu sekhuluma itestimony ka83 udala khonale kuthi ukuthi wacina ukuthemba uNkulunkulu ngo83 ngaleso lokubona amandla akhe khona ngale ingoma ithi kumnando kwethemba ubani uJesu. Ngeke saba lama testimony amatsha singavumanga ukubhekana lolwandle sabona amandla kabani kaNkulunkulu. Sifica lapha sokuhlatshelelwa ingoma itestimony kumbe sike siyikhangele sebenqobile ngubani ongalethi testimony enganqobanga. Itestimony is a sign yokuthi umuntu uvumile ukubhekana lohlupho wavumela uNkulunkulu waba nguyonjani omlwelayo. Maybe sike sikhangele uverse 1 lo 2 lisesikhomenta nginanzelela isikhathi sethu sesikambile. Yes. Ithi ngakho uMosi labako-Israyeli basebehlabelela leli ihubo kuJehova. Ngizamhlabelela uJehova ngokuba uphakeme kakhulu. Uphosele olwandle ibhiza lomgadi walo. uJehova ungamandla ami lehubo lami. Useyikusindiswa kwami, unguNkulunkulu wami, ngizamdumisa. uNkulunkulu kaBaba ngizamphakamisa. Nansi indaba kasixoxeni. Ingoma le ihlatshelwa ngalindlela ngoba balenkambo. Bale lokhu uNkulunkulu abenzele khona. Bengikhangela nje ngilokho ngikhangela ingoma esizihlabelayo kulezi insuku. Ukuthi ziyatshengisa yini ukuthi silenkambo loNkulunkulu kumbe ngeze entertainment ngoba le ingoma nxa uyinanzelele iveza kakhulu uNkulunkulu ubukhulu bakhe lokumkhonza. I-worship experience yiyo yicenter engomeni leyi yokuthi kumele simkhonze uNkulunkulu based on what lokho akwenzileyo ubani kuwe ubani uIsrael. Siyabonga ingoma obekufanele okuthiwa sizayihlala kaMosi lewo yabe ingoma ephakamisa uNkulunkulu nikudumo kuNkulunkulu lewundlwini iwundlu ngokusihlenga. So ngithandile ku Revelations 15 la ukuthi ababonakala bephambi kwesihlalo sokaNkulunkulu sebabonakala beyihlabela ingoma kaMoses. Ingoma yokunqoba ingoma yokukhululwa. uMoses bakhululiwe esandleni sikaFaro. Thina umhlaba wonke ukhululiwe esandleni sesitha ngoJesu. Ingoma yokunqoba sizaphakamisa uNkulunkulu onguye umdali lomhlengi womhlaba. Nguye ozabe yisenta ye-worship yethu. So ukubonga, i-gratitude, i-worship, i-appreciate ukuthi uNkulunkulu sizampha udumo. Kuthiwa idolo lonke lizaguga lithi iwundlu lifanele. So ngesaba ukuthi engxenye ekukhonzeni kwethu sisesengapha kwelanga osephakanyiswa lokho ede kuthunitwa ngumfundisi nxa si-worshipa siletha ukubonga kuNkulunkulu kuphakama bani ekugcineni kwezinto zonke. So kuyasincedisa ingoma leyi
ikhangela imbali yokuhamba kwethu loNkulunkulu bese sithi awufanele ukuthi simphakamise simdumise. So impilo yethu yokubonga singapha kwelanga bekufanele uNkulunkulu adunyiswe aphakanyiswe. Ngiyake ngizwe sesithi amen best. So ophakamayo. Sokuphakamayo. So kodwa udumo lonke bekufanele luye kuThixo ngoba nguye owenza izinto zonke esizibonayo lesingaziboniyo njalo sesiwele edakweni oluwishayo nguye yedwa osephulileyo sasindiseka. So ngiyedwa ofanele udumo. Xa kuthiwa amen igroup ingahlabela u-amen lwana uya kuThixo uyegroup ngiyananzelela abahlabeleli bayalimala kungekela kuthiwa amen. So amen lwana uya kubani udumisa uThixo kumbe udumisa igroup. Sesikhuluma amazwi ethu okucina namafitshane uzaqalisa uDumaphosa umfundisi kaKhumalo abesecina abesesithandazela amazwi okucina. Kubalaleli lababukeli isifundo lesi esisitholayo siyasiqinisa ukuthi sibe lokukholwa. Phezu kwakho konke kumumo esibhekana layo ithemba lethu kalibe kuNkulunkulu. Hayi mina ngiyabonga kakhulu ngikhangela indlela uNkulunkulu abahlenga ngayo sebechapha njengoba isihloko besithi udlula ngapi elwandle olubomvu. Kungivezela iCalvary ukuthi vele kungaso Calvary besingelanto esingayenza ngoba bona bekhona phana uNkulunkulu engazivezanga akulanto ababengayenza lapha. So ngesiphambano uEphesians 2:8 azathi ngomusa lisilisiwe ngokukholwa lalokhu kakuveli kini kuyisipho esivela kuNkulunkulu. So kubalaleli lababukeli hayi Calvary yiyo kuphela okumele sinjani sizinikele impilo zethu kuye uJesu. Yikho ekucineni kuthiwa kuzoda lifanele iwundlu elahlatshwayo ngoba ngoJesu kuphela yikho lapho esilethemba lethu khona ikusasa kanti lakhathesi siphila khathesi ithemba lethu kakube nguJesu kuyo wonke ama situations. Siyabonga baba othandekayo sezulwini, siyabonga lesi sifundo ovumileyo kubana sisifunde ngenkambo yabantwana bakaIsrayeli khona kusivezela inkambo yethu uIsrayeli wanamhlanje indlela esiza ukuhamba ngayo. Sicela ke uNkulunkulu sithole izifundo eziza kusiphathisa endleleni yokukholwa. Siyakudinga ukukholwa Thixo olungileyo kokukwethemba kakhulu nxa sibona lokho okwenzileyo emuva. Sibe lesiqiniselo sokubana konke okukhulumileyo ngenamuhla nekusasa kuzagcwaliseka njengalokho kwagcwaliseka ngemva kwe400 years uIsrayeli wamkhipha ngesandla esilamandla. Siyakholwa ukuthi lathi ekucineni kwezinsuku zakusikhipha kuona lomhlaba wesono usinike ukuphumula osilungiselele khona umhlaba ungakadatshulwa. Khulekela umlaleli munye ngamunye usiphathise sonke lesi sifundo sidale inguquko kithi sikwethembe njalo njalo. Ekupheleni kwakho konke sikhulekela kubana usibuthe sibe imulinye sibe khona ekhaya ngoba sikhuleka silethemba kuye uJesu wasifelayo siyakhuleka. Amen. Amen.